Order. Ndibalele ilikunutu because there was this day I was with my husband. It was 8 o'clock. We were still in bed. Then umyena wafumana call from sister-in-law omdala. Emxelela ukuba ngabana kunemfihlo ekhona ekhaya abangamxeleli yona. So yena ufuna ukumxelela. So ndifunile ukuthi incebe indiclareishe igama lam. Andifuna ukuzenzela because mhlawumbe they think andithenge udoctor. Dumelang sanibonani ayeba ka yino. It's olunye usuku okusho khona ukuthi udila nelinye ilikunuto right here on Moja Love 157. Igama nguNtombi uMangcobo kwaMzolo udla ngamandla uKasumshisa umbungelwa umnisi wemvula. Namhlanje ke ngibhalelwe unokubonga naye onezinto nyane ezimxakile kodwa uthi namhlanje lamanqamu kumele nje kuphele kuthi nje finish by the time isihlukana namhlanje. So asishone khona siza ukuthi yena ukhala ngani. Ke re lena ke likunuto. Utlali emela na. Let's go. Sisinokubonga. Khona into ekuhluphayo emoyeni ekwenza ukuthi uzusibhalele njengoba siyithola sila namhlanje. Ngisacela ungichazele ukuthi kwenzakalani. Ndinibhalele ngobana ndafumanisa into yoba umyena mfonelwe brothers and sisters zakhe. Okay. Telling him uba ngabana aba bantwana acima fani bangabakhe ayibo bakhe. Abo brothers nabo sisters bakhe bathetha lo nto na usisomdala ngendlela wayethetha ngayo wamuzwa kwaye uthi ukuthi nguye owazixelela uba yena unaso isibindi sokuba angamxelela umyena but bonke uthi ukuthi babeyazi the way endibona ngakhona. Yini into ekwenza ukuthi ucinga ukuba bayazi bonke? Akhona omnye umuntu owazibonakala ukothuka so wakhalela ukwazi ba waye sitsho uyayibona. Yeah. Umyeni wakho xa sethetha naye utheni yena again? Xa kusekuseni silele so wabe sothuka esithi bengayazi loo nto yena. Ifoni bekuspeaker? Ifoni yakhe yakhwaza. Yakho kuspeaker. Okay. Mhlawumbe wayengekho sure uba ndiyayiva but ke ndabe ndiyiva. Okay, wathini exactly usisi? Wamfonele sithi umama khona notatakho banento abakufihlela yona. Which is my mother and father-in-law. Banento abakufihlela yona aba bantwana ubakholisayo ayibo bakho. And then umama ezala nobaba ezala bazowazi kanjani ukuthi abantwana bakho akusabe indoda yakho? Exactly. So mna ndingumuntu oclose ke kumamazala wami. Yeah, then ngoyena nambuza ke mama kuthiwa kunento enifihlela umyena nami. Ndive umyena nami bethetha nefamily yakhe over the phone. So mama uthuke ke. No mama uthukile. Uthuke yena angayazi lento bathi bona uyayazi. Atabiza umyena wakhe apha efonini ba makazomamela lento ndibaxelela yona. Abe sothuka yena bakayazi lento. And then bobabini bathi abayazi. Abayazi yona lento bayichoyo abantwana. And then usisi uke wakhuluma yena naye? No. Khona omnye unibuzile mba intoni le bayivayo ndiyayazi na. Abantwana bayingaki? Bayithu. Banangaki? Omnye una 12 omnye una 10 or 11 so. And then lento yinto yanini? 29 June. Hayibo. Recently. Umyeni wakho uthini mawukhuluma naye? Ukubuzile umyeni wakho? No, mna ndiqhubeleke ndibane ndithatha ifoni yakhe ndisiva i-convo between yena ke nesi siblings zakhe. Ama-chats. Yeah. So wena uhambe wayosearch ifoni yakhe. Anisabi izinto nokubonga. Yazi ukushearch ifoni bathi kubangelani stress. Ukuthi ungumuntu othule sebengazonixelela lento endiyifunayo. So you wanted to find out. Ndizimele ngokwami. Utholeni pha xa uthole usearch? kunale brother ke izemva kwakhe. Isoloko ingene kakhulu between into yami nomyena. Soloko igade each and every floor between enzeka kum nomyena. So uzovela fika fight ke. So ndandithola ukuthi babhizi uyahlangana nabanye xa babenzela group babenze igroup I don't know but bayathetha lento bayithethayo ngabantwana bami. Nike nabanama issues okucheata ukujolelana nomyeni wakho? Is there a reason mhlawumbe maybe khona something akake ayikhuluma nefamily yakhe ebenza ukuba bacenga ukuba labantwana akusabakhe? Okay.
As for asinayo past year cheating kwelami side. But then this year kwaba na something eyenzekayo. Okay. Which was February. Then kokunomuntu nangena na stockfell eRustenburg. So it was 56,000 imali ebangimele banike yona. Then abanika, then ndabanendisiyo koleka le mali. Then this time around that, you know what, make ndiyame nabantu abangakho soft. Abazofike bayifunele imali in a way that mhlawumbe uzoenda basaka. So ndiyamazi mosuna sikhwele here and there. Like inibene lengqondo ibhedayo kuma ukuthi ndiyamxela qala ukuthi ndiyeze eRustenburg. Nobani. Then all of a sudden they change my mind. You know what? And this because une pastor chita so ndisixaba ndifuna ngayazi bandiza eRustenburg ndifuna uya kuye angandazi bandiyeza kuye, you know. Then ndaya ke ngokule eRustenburg. So wena uhamba nomuntu wesilisa? Ndihamba nabantu, it was 3 men. 3 men. Yeah. Abazokusiza ukuthola le mali yakho. Yeah. Ufuna bayothusa pha uyakhona. Okay. And it was 14 February, Valentine's Day. So ndaya again. Then ndivale phone. I think ndivale phone around 6, 7 sabe sesifikile kodwa around 6:30 or so sasifikile but because yamazi la muntu uyaphangela and umuntu ongekho endlini. So around 6:30 so ndimfonele. Ndivule phone yamanje ukuthi mina une messages. Seke sithi I know ukuthi awukho sendlini. So stay where you are ukuthi uhappy kule ndawo kuyo so siqala ubomi kule ndawo kuyo. Ndibese ndimbuyisela ndimfola xa ndithethe nyani I'm here. Rustenburg number 8 you can come here sikulomzi walomali yethu yaziyo babese ngafuna uva next uthole njani ukuba usera andicaba ufonele umntaka sister wami ndimxele nyani ukuthi ndiya eRustenburg so ufonele umntaka sister wami umntaka sister wami ndise Rustenburg andabe mina ndithe exactly yeah so yaba yilonto ne and then ndaba usathola ngane chance yokuyomcheck umbhace vele nje indaba yakho yaphela kanjani yeah at the end of it lento nandiyiye lapha but bese azi ukuthi seke fonele kokwabo sebebelieve ukuthi no uyothi and nabufika sekusebusuku pha kwakhe mina in a way that ke ngozovela believe ukuthi ukuthi ndithe after ndifonile wabuya yena wasuka kulomuntu waza kum ebona wavela wacinga kanjalo vele yena so that's the only incident yeah lapha this year February yayibona I don't think iba mhlawumbe usayimkholela ukuthi xa ndithi innocent or andiyazi nobuya ndikholelwa na wani wa decide nje ukundiforgive hence ndiyarhalela into yokubana if ever kungenzeka ukuthi kanti kwezi shows eniyazenza izinto ze-lie detector test I'm willing to do it because they will always think uba mna ndinamadoda okanye ndilala namadoda yayibona so ndifune bayazi uba mna ever since ndatshata nomena I never slept with anyone. Okay sizodila nayo leyo but engifuna ukuyazi ngoku ukuba ufuna ukuba umxelela ukuba uyazi about the conversation he had with his sister. Yeah. Right? That's number 1. Okwesibini intoni? Ndifuna ukuba athatha ama-DNA test yena nabantwana bakhe kuzobonakala ukuba abantwana xa ndithi ngabakhe I'm 100% sure uba ngabakhe. I want ifamily yakhe know ukuba ngabana abantwana bathi bona ayibobomina mina ndiyayazi uba ngabomina. Okay. That's it. Okay. Zamcela ke ungene kule moto engale. Ngiyabonga. Okay. Bhuti Vuyani. Mina Bhuti Vuyani igama ngontombi wakwaMzolo. Ngeqhamuka kuLikunutu njengoba ubona so kunomlayezo enginawo for wena bhuti wami but before ngikudlalela ngifuna ukwazi ukuthi bhuti Likunutu lena udlali emela na uzole emela uzawuzama okay bhuti wami ngicela ujonga ngapha ke baby ndifonele iLikunutu after ndiye ndava i-call yakho obuyinikwa ngosister wakho telling you into yokubana wena ukhulisa abantwana ngengobakho so abantwana that sinabo thina boyi-2 ayingobakho so zange ndiphathe kakuhle loo nto leyo in a way that ndaqonda ukuthi kumele ndiziphrovile ukuthi andiyithandi le nto and kumele ndiclearishe igama lam. Uyamazi usisi bhuti wami? Ngiyamazi. Ubani usisi? Umfazi wami. Uyayazi into akakhuluma ngayo?
Hey. Lento seze into bekhe la bidana ngayo nabantu akwethu. Isukelaphi? Nami andikayazi uba isukele phi yonke lento because the way ivele ngakhona bebesithi bona kunento mina endingayaziyo ngaba kuyaziwa ngabo. Iqale nini? Ngathi mhlambe last year. Okay, so intenje. Adiva. Intenje. Into entsha so into entsha yona. Mawuhleli wena ucabanga. Ukuthi bona bangazi kanjani ukuthi abantwana bakho akusiyabakho. Wena ungazi umnikazi wendaba. Ukuthi unkosikazi lo owakho uhlala nawe, ulala nawe, uvuka nawe bese bona bathi khona into esiyaziyo wena ongayazi. Ileke nami ndike ndisurprise kuba into eyayisukele nami imali izibuza lonto leyo. Ba into eyayisuka ukuthini ze kuthwe. Because mhlawumbe into nensusa yayo. So ke adikayi fumari ke mina lonto leyo. Senzide ndizova ke ngento ba senje abantwana ngobami ifoni la ngisisi wami. So adikayazi kahle ba intoni ayibangela into ba azasoleke into ba abantwana ngobami. Okay. Uke wayikhuluma lento nomkakho? Unkosikazi wakho, umfazi wakho ke wayithetha lento naye ekhaya. Zange ke ndithethe naye. Zange ndithethe naye ba xa kunje ke usebenza kanjani sentsho uthini wena. Zange ke ndibe naye lonto leyo. Uyasola ukuthi labantwana kusabakho? Hey. Asibamba. Ngifuna ukuthi eze singayigqibi angakafiki. Ngicela usisi nokubonga asondele. Sisi. Ndimdlalele i-message yakho. Uyibonile i-message yakho. What I was asking ubhuti before ungena ukuthi yena uyasola yini ukuthi labantwana kusabantwana bakhe. Mina sentsho mina adazi ke ba sentsho the way mina ndiwabona ngakhona mina andiboni into endingayisolve because abantwana bayafana nami. Sisi angazi nangumuntu wakho lana. Ngicela uzikhulumele ubeke ukuthi ufila njani. Baby, eyona nto indenze uba mandibhalele ile Likunutu show. It's because of ayiseyondaba yabantwana kuphela. Every time abantu bakwena basoloko besiza na something ezokwenza into yobana wena unibone otherwise okanye ezokwenza ubana singabe thina siyohlukana. That's why ndena decide uba mandize apha enze into yobana ndihlamba igama lam ndihlamba igama labantwana bam. Enze into yobana ngathi kukuya phambili xa sixabana uvuse lento wena. Yayibona? Yiyo lento yendenza mandize apha ke ngoku. Ndenzela ubhuti lo usoloko ebusy emake sure ubona iflaws emtshatweni wami naye etshatile enomfazi onabantwana engazange questionwe ngaye. No sister-in-laws kaba bam bangenayo babone ukuba nami I have nothing to hide. Mhlawumbi nawe noba ubune doubts senzenzela wena ke uba ubone into yoba I have nothing to hide. Ndizocela ke babani iLikunutu show ba isenze kwenziwe i-DNA test abantwana bam ndiyabakhulula ubana ngaba bangenziwe i-DNA test. Into enza ukuba ningakwazi ukuthethisana nobabili intoni. Ukuba nje nihlale phansi nithethe njengonkosikazi nomyeni. Nithethe xa nineyingxaki like something like this for me into enkulu. Ukuthi if uve bathetha with the sisters immediately kuyimi I would have asked my husband. Ukuthi why abosisi bakho ba comfortable ukukufonela bangidiscuss ngalendlela abangidiscussa ngayo. And nawe tata as utata wekhaya I feel it was your responsibility ukuba xa bathetha you first and foremost ukuprotecta umkakho from your family. If ufuna ukuba nepeace is important. So into ezoyenza ke from here sizohlela kahle. Sizothatha ama-samples abantwana sidinga ama-samples abantwana nama-samples akho tata. To prove ukuba abantwana ngabakho. And then ama-results nasa ready sizobuya siwavule. Alright. Ngiyabonga ningakhululeka. Okay. Ama-results abuyile okusho khona ukuthi siyothi sihlukana namhlanje iqiniso liyobe libuyele liphumele obala isikhathi sokungabaza siphelile. Sisinokubonga.
Hello. Udvuyani. Sanibonani. Hello. So into engifuna ukuyazi ukuthi since sigcinana nisale kanjani? Ayi mna bengisiloko ngingqamela ukuthi kufike olusuku. And then izinto phakathi kwenu zinjani? Is that right? Udvuyani. Khuluma namba. So beselingqamele nami ngoba ke nguside sifike kwenze banamndazi. Okay. So manje ama results abuyile. If lama results athi abantwana kusabakho, isithathi sibekaphi into? Anoza abana English kanjani. Mhlambe ngathatha isikhathi into ba ingena pha kumuntu oba ayiyo lendlela bengilindele ngayo. And then if ayiyo ngaleyo ndlela uzoqhubeka umthanda umkakho uhlale nomkakho uzokwenza njani? Zingaqhubeka ndihlale naye but kaloku ngoku ingabulala trust ke lonto leyo phakathi kwami naye. Should these results confirm ukuba abantwana akusiya abakabhuti, then it means khona vele into bebayibonile khona into abayazi. It means Maria wesibini khona emhlabeni. And if abantwana iya confirm ke into isikhulumayo wena ukuthi ubaba ngutata wabantwana, iza kubekaphi with the family, with your husband? I made peace with umyenami. Okay. Ndathatha isigqibo ngotshata yena. I know ukuthi kube kuzoba khona zonke izinto endleleni. Uyabona? Ndenzela yena, enzela into obana if ever kasi yenze lento ebezobana sithi xa kunamangxabano ubheka phambili bane kufika izinto. So ndenzela andenzeli nabo na aba sister in law na ba brother in law. I don't give a damn about them. But ndenzela umyenami, ndenzela abantwana bamba xa befika kokwabo balithanda gqithi kokwabo bangajongelwa into engekhoyo ezibona ababhilongi phana. Uyabona? Yeah, I hear you. Yeah, so I don't think uzochange izinto zose I don't think izinto zingaphinde zibe the same kubantu abebeze kumyenami babhizi bajikela ngapha kwam bathetha nomyenami. Uyabona? Uyozibonakalela. Okay. Awuthi sivulapha. Ngicela ukunibuza likunutu lena lihlala eMela. Sizolibela. Nizolimela. Ngiqhubeke. Okay. Yo. Okay, so ngiphethe ama envelope awu2 ngoba abantwana abawu2. Siwahlukanisile ne? Ifundeka kanjena ithi the alleged father cannot be excluded as the biological father of the tested child. And based on the analysis of STR lossy listed above, amathuba okuba utata uVuyani ngutata ngama percentage ithi ngu 99.9999%. Tata Yebo. Uthini ke tata tata ka? Hayi ndiyavuya sisifathi bengayinto ba beningavuka seqaleni because beningenazo nesadoubt ngoba ayingumntanami. Asifunde yesibini tata. Ni ready? Yokugqibela. The alleged father cannot be excluded as the biological father of the tested child. And based on the analysis of the STR lossy listed above, ngama percentage ndiyaphinda ndithi umntwana lo esithetha ngaye ngoku ama results athi ipercentage yenu ngu 99.9999%. So utatakhe So angazi if there's anything that you want to say to your wife. Uthethe nje nomkakho umbheke emehlweni ukhulume nomkakho. Ngakazozo ndiyaxolisa ngoba ndidoubt ngenxa yento ba ndisiva usisi bami nobhuti bami into ba bathi abantwana ayingobami. Ndikujikelizwa ngabantu endicinga bafana banami ngabantu abasemva kwami nawe ngokuphila kwempilo kwangokusebenzisana. Ndikufeyilile ngokuba ndithatha isayidi lobhuti bami nodade wethu. Ndicela uxolo ngaloo ndawo leyo. Sisi.
Ngimxolela umyeni omdala. Uyamxolela umyeni wakho. Ngixolele uma uyamxolela. Uyayazi lawo bantu. Andithi. Andiyazi. Umlayezo othi wabusisi laba bhuti family. Indodakazi yami le indala. Ibitshadile suka emzini. So iyawazi umzi uba into enjani. Iyayazi emzini bakunyamezelwa ntoni. Andiyazi ke mhlambe noba yena emzini uye wayenza into otshita. Mhlambe wathi xa esiva yena wafumanisa bayena kuba wayenzi lento obviously abafazi bayenza nami uthi ukuthi ndingulomfazi but ke mina ke ndingulomfazi waye wenza isigqibo noThixo xa etshata uba andirhaleli uba ngabanye abafazi ndirhalela ukuhlupha. Usisi ndingumama ebantwaneni bakhe. Abantwana bakhe baziwa ndim. If abakho happy baziwa ndim, if ba happy baziwa ndim. Ndihlala nomzukulwane wakhe ekhuliswe ndim. So nje I think noba benginothethwa ntoni ngam but ukundifayithela bendilindele bangaza ndifayithele. Thu nomfana ke ungosiya kuthumisa yena. I so wish uba angakazifune because umzi wasekhaya ucithile. Thu umama mbethu nanakazi noba ndenza lento apha umama monizalayo. Nje kuninzi. Xa enozayibone nje inlozi zakhe indlela azithanda ngayo. Indlela azithembe ngayo ngakum because animxelele yonke into yenzeka pha. Even xa enozayibone lento. Umama zala wami undilwela ndifuna uxoxa. Ayiqali ngalento yalidini iqale phambili ngakatyhuswa buya khomlando ubalisela about cheating and stuff. Ayiqali kanje umama zala wami oko wendilwela notata zala wami. Bengafuni basize kule ndawo but ke bengena choice. Bekumele ndizile apha ngoba ndingangathi mina ndingcolisa igama lasekhaya ndixela all of aba bayaziwa ndibazi basebexelela abantu abangaphi ibe besasazi into engekhoyo. Ufuna ukuhlanza igama lakho. Uvikele nabantwana bakho. And ke ngoku I have proof ngoku andizulantuka ngomlomo. If ndithi goku abantwana bami simyena mzanga namtshithela zanga nalala nenye indoda I have proof echoyo because naba abantwana bephume ngengobakhe and bendingazukwazi uya kwi-private doctor ndithi masihambe nomyena because bebenawuthi ndimthengile lo doctor. That's why I chose le lantuka le show because bendiyazi uba bayayazi yona there's no way bandingayibhatala. Okay. Bhuti, sengivala ngawe. Anything that you'd like to say to your family? Baphansi banahlukanisa nabantu endibathandayo. Makungabe ukuhlukana komndeni. I think nje lento into enibonisayo isifundo sokuthi kuyaphambili kumele nina nivikele kanjani umndeni wenu. Akumelanga ulahla abantu bakini, akumelanga nosisa lahla abantu bakwini, but kumele bayazi indawo yabo emzini wenu ngoba yini egcineni nizobapha amandla ukuthi bamoshe lento eniqalile. Ngizocela nje ukunishiya ngizonika nawo ama results awengane zombili. Siyabonga kakhulu. Sesifike egcineni kwesiqephu sethu namhlanje. Okubalekile ngempela ukuthi okonwa ngomlomo kuphinde futhi kulungiswe ngomlomo kanti futhi okubaleke ngaphezulu kwalokho ukuthi masabantu sonke sinawo amaphutha kodwa kubalekile ukuthi sifunde kulawo maphutha ethu sishintshe ukwenza. Sishiya